bungbel chesiam tupa tile mang nei ro pui theya tia an soi John Bunyan hi Belfort England khokianga thintlang khute takte Elstow khu a umsang khat zaruk somni pariata alo pianga English jiak turo pui John Milton Richard Baxter John Owen le midang dangtene na hun khata cheng an ni nge ama ero chu heng jiak turo pui tenen hian Bunyan hian danglam na anaya heng mi te ang hian zirnamu mal tak nei velo ma se English strong le zir thiam lama chuan Bunyan tukhi an umlo ti ila kan soi sulu tuk om love atha tu te atanga bungbel chesiama ai zong an ni angin Bunyan po hian chu a i mu na ber ani ano pan lai tang rengin Bunyan hi milau thong chi ani wang te po ani ma na mumang thalo pui nei asat ema kum somvel lek ani lai po in nun kho har le beidong lutuk chuan ram hoya chana mi te ti hrom tu ni te achak rum thin ani aron tlang wal chho pata tang chuan aro wa zongin aron ko chho changala a thian te jinga po achebon ra pol le how tu ena an en ani chho thoi ani ma se nun boro le how taka a thian te ne na nun ho po chuan limna a pe ngai lo chuti anhekin sa khona lampang chu in manglo ma se angai thu tak pian loya mithen kat sa kho viau si an tong kam le cheji a an sa kho mi ni na lang le si lo a mu te hian mak ati em zok thin ani Bunyan hi pathian in thi na lakata voi doi lo a chan hima voi khat phei chu England tol chung in dona an sat em lai khan Bunyan po hi sipai ani angin an ho tu ten Leicester ko pui hel ho te la kala le tu rakal tur zinga chuan an thlang tela ma se kaldon tre pa mi pakhat hian a aya kal aron chu tatlata chu pa chu indo na huna chuan ka hlum avan ni tale ngala chu ti la chuan Bunyan chu kun som pasari ani a anuwa heti hian ama in asoile thi na ka pumpel chan ka chu pathian khongai na mak tak le remrut na wang ani ti chu ka pahau lo ma se chu ringot chuan kanun sual min sim tir therte chuang lo chuti ahnekin ama a in pathian ka soi chena sa zual sawa chan dam na ti lampang phei chu ka ngai tu chin ngai lo ti in chu mi nu kum thum vela chuan Bunyan na chuan nupui anei ta a anupui hi ring tu thatak ani baka apasal boro takmai chukong dika hroi tumin tong trai na nen apai ngat thin ani Bunyan hian ko ran pakhat established church anti chu angai poimo ve phiana in khom po in khom ve zau thin ma se in khom ban rul chun anun ngai ang bok chuan akir le nga zel thawa tu khata in khom chu thu soi tu chuan thiam tak main sabat ser apoimo zia chungchang le chumiti bol lo tu ni lo zia le sual ani zia asarmun angai thak chuan Bunyan ril ru chu atinom lo le maya ma se in khom bana a han hole nu chuan a hrezui le to lem chuang lova puise in thapa an khel na hmuna bok chuan akir le ta a ma se chuti a in khel lai chuan van atanga ori ni om tak hian abenga chuan sualna kalsanin van rama ikal don nge isualna nen hrem huna iliam zok don ti inaron zot takhau mai chuta chuan Bunyan na chuan ati zel ang deuh hian ka oma ke in khel lai chu chol sanin van lam chu khan hoi chawa chuta chuan lal i suwa mel ka thil ti le nun dan awang te a nataka min hrem du mel lal i suwa mel chu ka han muta a ma se sim le tur chuan tlai ati to si asim lo chuan aril ru anom theidon chuangin a hre si lo ain ngei tu boi tamak mai chuta tang phei chuan pathian chu an chiatin reng alo tabur bur maya atong kam man te chu abul lo le rap thak awangin a khovel thin te po abula anom ngam tame ulo hemi nu rei vak lawa hian mi pakhat pathian thuwa ti pui tu atong talawa chuta tang chuan adam chunga avoi khatna tan Bible achhiar ve tanta ani Bible achhira tang chuan anun po pathian thuwa airalin a ta deuh zela apon lam chezia le tong kamte alo dang lam talutuk chu then om khoveng te puin mak anti in tuna chuan John Bunyan mi te hlau thin misual boro tak thin khan hnung lama le mai chana nge po ala ton ngai lo fakna oka adong ve tatlat mai
chu chin chu bunia nambo nun phung pa ngai nung chovin mani felle tha in ti takin anun amang chove ta a ma se ni khat chu Bedford khu a bungbel chhem na dora athut lain abul loka nula pali ti ti chuan abeng aver riawa chung mai che te chuan an tharaudin hun an lo soi me ka pian tharna chung changte sualni in riat na te Krista annuna ain puan chu na le atu thiam chung changa har sat na le se omna an paltlang te mi hring te fel na ina pathian ati lom zo lo thu te an lo soya buria na chuan ngai nom ati in chumi hnuwa chuan chung mai che te ne na pathian tu soya ti ti ho turin Bedford ta chuan akal tafawa chung mai che te chu chumi khu a baptist ko ran te takte Pastor John Gifford en kol ko ranami te anni ti ase chomta zela anjinga ompo ama ain nuam ati a anjinga a omtak tamnu phei chuan Bible po ama ain a chirjing ta le a ma se aril ruwa chuan zo na lian tak tak pani alo piang ta pathian mi than ani ve em ti le atan khongai na hun chu khart alo ni reng to em ti zo na chu Pastor Gifford atu soi ni khat angai thla ka tang chuan bunia na chuan nun ha dam na ha dam tak mai alo char ve ta a pastor chuan la than khom te bung khat chang som panga thu ngai te imoye ka mangai ngai te imoye ti bible chang chiarin ka mangai ti lai thu chu aron be chana pastor chuan chu ti ani chuan tharau chan dam to te chu thlemna le ti du na kara po isu mangai te anni a pathian nu chon rama om te le thlemna ne lo tharau sal tang te tan po ka mangai ti thu hi ading ringani ti in atu soi ati to pa chu chuan bunia na chu an in pastor Gifford atu soi chu angai thata fowa chu pastor tu soi tang chuan chatun nun na tak tak alo char chuak ve ta ani kum sang ka zaruk somnga paruka pastor Gifford aboral chuan ko rante chuan an pastor tharatan John Bartona an thanga bunia na po chu abulvel thintlang vela tu hril tua an roi ve ta a he arong bol na atang che hian bunia na tong kam thiam zele tu soi thiam je chu mi ten an lo hretana bunia na po in le khabuzia te atan chho ve ta ani kum sang kha zaruk somnga pasaria chuan bunia na chuan boina atok ta iton huna pathian thu alo soya wangin hek atok ta a bek ina in khom du lo le dan lo anga mi puite kau khoma thu him lo le zirtir na dik lo soi thina an pu a ma se bunia na chu an khap thei lo chiang khermai ti chuan shamsel Bedfordshire khu a in pakata thu asoi lai chu man anita a adu chuan tlan chuaka aman tu te lo thlen ma a tlan bo thei ani reng chungin bunia na chuan ka chunga hian eng tianga na safakawin nge min ti a min vo thei hriat ka du ani ati cheu mai a hek tu ten Book of Common Prayer tong trai la cham chi rang rang om khom na bu a hun la ya ko ran lian Anglican ko ran ten tong trai na hla bera an man thin chu manga za ve tura an ti lain tir ko te le ka thona hian khoya nge Common Prayer a om min mu in Bible chunga hian khoila ya nge hele khabu chiar tura thu pe ka om min ko mula ka chir nga lang atilet khau mai si rorel tu chuan bunia na chu thathum chung lung ina tan tir tu le chumi chunga bek ina in khom du lova an pu na chu a in lam le lo chuan semna na tak apek tur thu chu apuanga ma se bunia na ahing ai lo vuina tan ina tanga a chu chuan atuk le thu a fil le nga zel si awangin rorel tu chuan kumsom pani chung lung ina tan tir turin thu apeta hiala anu puile ama leina tu ten dil pui eng ang ma se a hlo tling zo lo ti chun John bunia na chu charge tu lalna hnuaya dan zom du lo awanga ti du da tur ma saber alo ni ta a ator chu se omin ataksa a liam na satak tur ma se chu chu pathian man ru alo ni reng mai he mun Bedford tan in chung se om tin reng tura atan na nge ya hian bunia na chuan le khaburo pui no pangte ngai nom ti nin theilo pui tling te nun thak thleng tu le ring tu an nun kong zo top tu che ta na thlamun na tling khop le bo in thleng pu a Christian le khaburo pui berte singa mi Christian van ram kong zo
The Pilgrim's Progress chu Pathian nen atanga dongin alo ziak ta ani kumsom panhi taltok mai tan in atan chung hian bunia na hian anupui le afa te no pangpali ama in ngat top mai te chu athai angin tan in chunga athom nu nei angte thiata la asiama salin achom ve ram zela abikin afanu Mary middel chu angai zol big em thin chutiang ko pahar satna le shom ator na tan in chu budia na chuan Pathian tu ril thin te ban san le Church of England ko ran azom du huna chu san thai ani reng lain chutianga chu soilo atum chin ngai reng lo ti chuan kumsa kha zaruk somsari pahnia chuan tan in atanga chu zalen ani veta a tan in atanga achu ma hian Bedford ta aloina ko ran te chuan an pastor tan an lo thlang dei to a tan in atanga achu nu atanga athi ni thlengin thuziak le Pathian tu soin Bedford le abulvel thingtlang khu ate bunia na hian rong bolna anei chhota zela adam chung mi te tana malsomna ni zuin natna khuma alei hun hnung aman mek na po kan tan ni lovin nangma ni tan tabzok ru keichu kapa le ka Pathian afapa Isu Krista awanga keimi sual min lo pom tu hne na kaldon si chu chatuan munral le top lo to ngai no na tura chuan ne na hlathar sale turin kalong ha kang chu ti a ama leina tu le atu soi ngai thla thin tu mi pui sang tam tak ama ui em tu tele thlamun na chu cha chung zelin John Bunyan Krista pasal thra miro pui chuan kumsa khazaruk somriat pariat ugas ni somthum pakhata alo lung kham thin ro puina rama chatu na chol to turin minlo herliam santa